Werner Deutsch, merhaba, valin heja, dersi kinudi sal peşberi vime. Em peyveki Almani hindibin. Keremkin em peyvameye ve dersi fernah lesigin. Fernah lesigin te çuvateye ihmal kirin, göhneda kirin, unzayt. Em le minaka binnerin, le hevoka binnerin, ser hevoka da baştır, ve fam kirin. hat seine Gesundheit jahrelang vernachlässigt. Dve ew tenduristiya xwe gone da tenduristiya xwe jahrelang yani bi salan göh neda tenduristiya xwe. Viele Eltern vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse. Dve pre deubav göh naden Bedürfnisse pediviyen xwe. Göhnadın pediviyen xwe. Eigenen xwe. Sie darf ihre Arbeit nicht vernachlässigen. Debe ew karê xwe nikare göhnede karê xwe. Nikare göhnede karê xwe. Darf nicht. Dürfen destûre. Destûre ütüne yani nikare bide. Ko göhnede. Vernachlässigt seine Freunde seit Monaten. Debe ew hevalên xwe kure vedera bi mehane çi dike guh nade hevalên xwe yani hevalên xwe ihmal dike. Das Gebäude wurde jahrelang vernachlässigt. Gebäude yani bina ceheki ku insan te da rahat berûnê rahat keve. Wurde jahrelang bi salane te ihmal kirin. Wurde vernachlässigt lever pasif heye. Du solltest deine Ernährung nicht vernachlässigen. Belê divê tu gere xwarinû ve xwarina xwe ihmal nekî. Sie vernachlässigt ihre Hobbys wegen des Jobs. Debe ew guh neda tiştên hobiyê xwe ji ber karê xwe. Wegen des Jobs. Lever wegen des Jobs Genitiv hatiye bikaranîn. Lehrer dürfen keine Schüler vernachlässigen. Debe mamoste nikarin guh nedin xwendevana, xwendekara. Vernachlässigt seine Pflichten. Ew dibe peyvurên xwe guh nade peyvurên xwe. Ew vernachlässigt seine Pflichten. Pflichten peyvur. Görev. Das Thema wurde in der Diskussion vernachlässigt. Demet tema ji ber diskusyonê hate ihmal kirin. Diskusyon gengeşi. Du vernachlässigt deine Freizeit komplett. Debe te bitevahi zamanê tên vala te ihmal dikî. Die Firma vernachlässigt die Qualität der Produkte. Firma dibe guh nade kaliteya tiştan. Tiştekû avatke.
Sie hat ihre Pflanzen zu lange vernachlässigt. Demek درێژە چت کرد demek درێژە دەبێ ئەو pflanzen çiye işte çiçeke, dare, tevahi, giyayem jwanarad bin pflanzen demek درێژە ئەو گوێ نادەوانە. Seine Ausbildung wurde vernachlässigt. Die Ausbildung wî hatiye ihmal kirin. Perverdeya kar û pîşe Ausbildung. Wir dürfen den Umweltschutz nicht vernachlässigen. Umweltschutz derdor parastine dinê parastine yan jî divêgere em parastina dinê ihmal nekin. Dev ji parastina dinê bernedin. Kinder sollten niemals emotional vernachlässigt werden. Ve zarok gere emotional ihmal neyin kirin. Yani be ramanên xwe hestên xwe gere neyin ihmal kirin be hestan û bi ramanan neyin ihmal kirin. Darf seine Finanzen nicht vernachlässigen. Divê ew divê ihmal neke Finanzen yani ekonomiya xwe. Der Auto vernachlässigt wichtige Details. Divê nivîskar detayekî pir girîng ihmal kiriye. Nedîtiye yani. Sie vernachlässigt ihre Sprachübungen. Divê ew dev ji xebata axaftinê berdaye. Man sollte seine Träume nicht vernachlässigen. Divê gerem dev ji xeyalên xwe bernedin. Darf seine Gesundheit nicht weiter vernachlässigen. Divê gere ew dev ji tenduristiya xwe bernede. Sie vernachlässigt ihre Freunde wegen der Arbeit. Divê ew dev ji hevalê xwe berdaye ji ber xebatê. Viele Menschen vernachlässigen regelmäßige Bewegung. Divê pirî mirov dev ji sporê berdane. Regelmäßige Bewegung. Dev ji hareketa berdane. Wir sollten unsere Umwelt nie vernachlässigen. Divê mirov divê gerem dev ji Umwelt dev ji derdorê bernedin. Derdorê ihmal nekin. Der Projekt wurde monatelang vernachlässigt. Divê proje monatelang bi mehane hatiye ihmal kirin. Hatiye dev jê berdan. Vernachlässigt seine Hobbys zunehmend. Divê ew dev ji hobbiyê xwe berdaye. Sie hat ihre Verantwortung lange vernachlässigt. Divê ew dev ji berpirsyariya xwe berdaye, zûdaya berdaye. Manche Politiker vernachlässigen wichtige Themen. Divê hinek Politiker, parlamenter, siyasetmedar wichtige Themen gering ihmal dikin. Man sollte seine Ziele nicht vernachlässigen. Divê mirov gere armanca dev ji armanca xwe bernede.
بله بدرسی دا ام فنخلاسیگن یعنی ihmal kirin devce verdan mehin kir li em devce xwendinê devce doç xwendinê yan jî devce armancê xwe gerem bernedin. Dersa me îro vî havê bû. Em fernexlesî hîn bûn. Nêzî çil hevokan hêvî darim û hûn jî fêr bibûn. Kêfewe jî dersîrateş kerema xwe re min biecivînin şîrove bikin und min bişopînin. Bir dersekî dinê niha bi xatirê we bimînin bi xêr û xweşî de.